Warga binaan Lapas Singaraja mekesiap dugas Kamis 18 November peteng sawetara jam sieu. Soalnya ada oknum warga binaan ane lagi bunuh diri nganggo sabun pantingan. Pas kejadian, napine ane eluh entu sedang manting baju. Iya tepukine subelemet. Timpalne korban langsung ngemunyang bel ngaukin sipir. Korban langsung evakuasinya ajak petugasnya abane ke UGD Apangman pertolongan. Kepala Lapas kelas 2B Singaraja, Mutsaini, Jumat 19 November, nuturang yen korban entu mule penghuni di blok wanita. Sing tawange apa kadanane ngeranang ade nekat kitu nage bunuh diri nganggon sabun pantingan. Cani korban subemelan bengedang balik ke lapas. Cuma kondisinya anu lemet. Mutsaini nafsir iya nyemak ke jalan pintas ulian ruwet mekenah apa buin kapasitas sel tahanan subebek entu ngeranang ieu stres. Misi tukang jaga tahanan khusus anak eluh masih terbatas gati. Mutsaini ngarepang apangman formasi sipir apangman kuota lebih. Soalnya sipir ane eluh anu kuangan. Tim Bali Express ngelaporan.